puta koji vodi od Pančeva ka selu Jabuka nalazi se mjesto gdje su nemačke okupacione snage koristile za streljanje Jevreja i Roma tokom jeseni 1941. godine. Ljudi su iz logora Topovske šupe u Beogradu kamionima prebačeni do mjesta egzekucija, na koje su dovedeni peške u grupama. Na stratištu u Jabuci, po procjenama Jugoslovenske državne komisije za utvrđivanje zločina i njihovih pomagača, ubijeno je više od 10.000 ljudi. Prvo streljanje se odvijalo krajem oktobra 1941. godine po izvještaju naručnika Valtera, koji je sam rukovodio akcijom. Mjesto gdje je bila obavljena egzekucija je bilo vrlo pogodno. Severno uz Pančevo, neposredno uz drum Pančevo-Jabuka, postoji jedan nagib koji je toliko visok da čovjek može da se popne na njega samo s mukom. Kopanje jama je oduzimalo najviše vremena, dok samo streljanje se odvijalo vrlo brzo. 100 ljudi za 40 minuta. Komadi prtljaka i vrednosti su ponešeni i u moj kamion, da bi bili predati naređenjima. Spomenik sa urađenim parkom, amfiteatrom i nastojničkom kućom na lokaciji streljanja sagrađen 1981. godine i bio je namijenjen održavanju komemorativnih svečanosti i edukaciji.